Anya laki din! Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti nateng. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Aberto. Mapirdi na kita, pabayadakan ka. Bossing! Nag-text ni Ma'am Vina. Kanya ti kunana. Dagijay kano brokoli kan wombok. Isu tinasken ama ibiyahe, ta isu kano ti mabili. Ne, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sapa isu ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti bagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit iti bukot kin na baga daw. Siya pa'y nagling kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag tumamat no layunam ti bayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya. Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpigsan na. Nayunamot nga rod titangdan mo kan kuha natan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kuha na. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka, ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumal ita. Isungan usam da itawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Husto laitan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss? Urang mo tayo, 2 nga order arise. Kastoy ang mabisinak pa eh. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan, tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ako masidain. Nagadumang nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukulaan ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi ka ta nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan, manaw tiintangdan kan ni Boss Mau. 150 nga rod lang. Puunay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukay tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Siyakla ang timakan anos kang kuwana, nana. Panawa maun. Nagado di ngagkasapulan iti kargador. Ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay, Yeah. saan nakakita na kasta? Timang angot mo, kati sinako aripolyo, saan pa analako di tarwar. Erkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Tas lamot ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta? Lakabang bangsit ni Berto. San sama nga digdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Yung bata mo natagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na ngay dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagijay. Ma'am, ni man lang ang boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss.
Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika, di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way, Dan. Kasta ka di. Mabalin ka ding ag-daytime tun agpabagyo, Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo titi panawan ti love life mo. Awan mo dagas na, ta single tato. Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan. Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In off na matang. Apa ka katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang paila-ilabyo ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nun nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo, anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw, tiagan anos kin ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit, no anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanag kuripot ka mait kadag iti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbag laki din. Berto! Oy! Berto! Sikat sumuro ti bagyo May saklang sir. Katanya ngay nga rod. At danto ba siguro kargador ni Vina amang tulong ken kay jay. Sus, sabay nagaduan natin dito pagkatan sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Kano napigsa ka? Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Putay, i-order mo na tayo. Ay kat idiskarga yun uncle, tani, ado ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga kag karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak. Iso rog-rog yan na mangi diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama uncle. Bilangak lang da ito'y kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak pa yung agbagbagkat dito. Ay na, ako mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Siga ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Berto mo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utap. Ne, apay ngay madayo ka ngay. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklayang itinatay. Sige, ma'am. Panahon ka ba, Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinabat-bate natay. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabaynak man lang, ma'am. Amang ano saan ko amatil munti ka nukasangsango kayaw.
Hello, mahal. O, anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-textak mo ni dyan sekretaryam. Sikamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumat nga di pa'y katagrayo akong ka. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Ha? Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsinubot ako ma. Ay na, nagmayat na panunutan. Dua kami ka ni Berto amangan ditoy. Ditoy impa-reserve ko a restaurant. Anya? Asino ti kaduam amangan? Ni Berto. Ha? Di kargador nga imbong ko? Ay, di nakmanangawan ni ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. San ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastok iti kasto ang panganan. Ma'am, awan pagbahayad ko Ipakpakaunakon. Si kakit di mat. Kinunak aya asikat agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kamin ko na jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahay kag sublay, ma'am. Mano ka dititang tangdan nakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamatan tibay bayad nakin ka? Dayta, akin na... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kinapigsam. Kinamatsyom. Dayta lang tibay bayad nakin ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin nagiti in-order mo amakan. Umanay laeng kanyak ti may nga order. O ayusan na kukod, ma'am. Nuwag na. Ay, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti bangbanglom. Ay, awan, ma'am. Sana ngagpabanglo. Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay boss, kasla na puro ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Jenna dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaugat? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Dahil di kinapintas na? Kita, nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di pinayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Berto. Ay, jak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din a Berto anak ang angdod ti kinadit na. Salbag kidi! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta? Ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya. Jay kargador amaskula daw. Taapay nga itulod kaw. Takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anya ngay. Para iti kasarmi Ha?
Agorigor kan samutin bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dadya kargador ti kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang na jay ang mawan kwartana. Wen, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samutin kanakan. Anya laki din. Anya na ito na napasama king ka. Kadwa umon, uncle. Usaran nyo jay maisaavan. Amangan nga min no saanan nga agsubli. Boss, Saan nag-akasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnaskan amaamuam, ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anatang. Kaya't nakanukot beans, wumbok kan patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda ka nun kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak tanak? Nangag mo? Masaksak tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano na ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English na iya. Dahil ito'y mutima ko na ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana nga ibat-bati kan isuksukat iti sa bali. Uy, ikarik dahil ta, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si kamagayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. No da Ay na, pasensyakan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka nun na patiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunak laki din no da ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay town. No at the time na Pasensyakan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kinkwa na nga imaya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na, apaman asumang pag. Onya, nagatang mo ti sandal nga ibagbagang, Beshi. Nagatang ko mo ti dress ko. Nalpas ta mo tinanangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Ka? Agawid ta nga rudan? Wenlatan Kayat ko pa'y timapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige, agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaan ang mapantay dyan night market, Beshi. Maala, mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti agin na. Anya,
manan dayjay a Kevin itay, nanang? Wan, anak ko. Nakuna na nga awisan nakakano kumaamapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis dayjay a lalaki. Ha? Ay, nagkulit mo dayjay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaengen itinasaya at anak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak dayjay itinasayaat, ngam awan latta. Umay nga umay, kasla saan a makarik na nga awan feeling ko ken kwa na. Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan ti riknada. Saan da a masakitan? Gapot ta tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki daing. Apay namin aya, insan Mia. Anya ti saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo dayjay. Awan man kunakkan ko na. Adamot lang nga na ah. jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan, oho, anyan tulangan nga ti apelyedo mat no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mo ta, Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos mio marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minan ayat ama nagmulmul pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan, insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isunti makagapo asaan mo akayat jay tao. Anya lakit din. Ay, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay a Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpit mo ti Kevin Awan makunakin ko ana. Kanagapay itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamat ngamin No bilang taiso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan kunaktumat. Anya lakit din. Apay ngamin ay ata apelyedo na managmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig-akit na singpit di tao. Ay, basta. Jak lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta, jak kayat dayjay a Kevin na para kanya. Period. Oh, sigamat gayam, Kevin. Wen Mia, imayak ta sarungkarang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasardangan nakmatan. Ha? Mang sapol kalaangan iti sabali a babae a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat kan ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, kat saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka din nga addan kaayan-ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack. 2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Jack kaya't amakita ti panagrup-rupa na.
Ay, anya kalakit din aya anak ko. Ay, basta. Jack kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, ang makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man nga nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung nagtumat. Kat, kaano nga ro dayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya nga min ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Si kakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man kami tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man no gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Una yan. Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Si kakit dimat. Ala, wanan, napipya no napipya. Nga makaalagak man. Una yan ta Kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo ah. Mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di. Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni nanang akayat nakakano ama-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita? Wen, agpakada kiti boss ko into no may alawas. Iti kasta, makapasyarak matija balayo. O sige nga Rod, ibagak tayo ta kaninanang tapno makaysagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no may ka. Okay, Mia. Kat mo sa umayin di balayo ni Jack into no may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-am mo ni Jack, umay kanto iti balay mi, tapno makita mi ti personal. O sige, umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamot ti agnagan iti Jack Kinod. Si kakit di man, saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na, si kakit di mo. Ni Jack kunamlaang, saan ang amasapol nga ibagampay ti Kinod? Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa, tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Ala, Anyamot ta, nagiti lalaki, anam-am mo. Managmol-mol, kas kada Kinod, apilyedo ta. ay basta, mas better ni Jack ngam dayjay a Kevin kunakmanan. Naimbag nga orasyon, Nana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minan ti buo anagan mo baraw. Ay, kwa. Ti buo anagan ko,
Jaculano Kinod Salsalan. Ah, Dayta ti buo anagan ko. Jay Jakinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jakinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, Jaculano Kinod Salsalan, ayaw kisti ka matay sa. Ni, naladawak samot, Beshi. Apay nga saan ko mo tinanadaan ti boyfriend mo dito balayo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay. Dinamag ni Nanang no anya ti buo anagan na. Kat imbaga na Jaculano Kinod Salsalan. Anya? Oh, uray sika kat agkatawa. Anya? Ayaw na hindi tanagan. Kulak man Jack Kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano Kinod Salsalan. Anya lagi din na yun di tanagan. Naidumdum, mamad. Ala, kat gusto kumamatan ati pa nagkatkatawa. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na managmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, Kinod, Salsalan tinagan na. Eh, Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawid ang jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto yakin na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano Kinod Salsalan anagan. Kat, anya kumano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gapota managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy. Jack laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay, una yun ayamiya. No nakasarsara kamut iti kaayan-ayat mo asalsalan ti apelyido na. Kaskada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal ti kaayan ayat ni Mia, anti? Wan, nakita ko un kaanakan. Ni, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wan, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, anti? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano Kinod Salsalan. Anya? Kasta tinagan na, anti? Wan, kaanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay niya, ni Mia, mat. Saan na akayat ni Kevin, kaputay managmulmol ti apelyido na. Ngam ita, nakarkaro man. Dahi tangarod ti magbagakan kwa na. Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintiropa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya?
Wan, may bagay launay kan kuan at apelyido na asalsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka anong agkat katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie Kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin gabuta managmolmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaramot laang ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jack Ulano kinog salsalan dinagan na. Nya lagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga uyaw insan. Ngam pasensya ka na. Ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta lang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kastaunay nga alak na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yung amin tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawak atan eh. Makakatawak man. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang runa na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapit apelyedo na managmulmol. Ngam ita, nakaragkarumat. Takinod, kas ka salsalan. Ay, anya laki din, Freshie. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kaasi mo ti anak na niya. Manumot tan abulan nga agsinsinubli da hospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manungay ti nagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kaya nalawa mo ti daga. Saan lang ati nagsaadan ti balay? Adamat urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kayo una. Katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Antiyo nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo.
Saan ang masapul ang mapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti pan nakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Ay, iwan lakay. Napan ko nga min pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Aywan nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amugon. No asino ti dakdakamatan bakay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. An anusan dalaang ti agigyan iti daan abalay da di nanang dalando. Ay saus, anya lakit din. Naimbag pa'y kadata. Ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Aywan na. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa'y laang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Asino akaaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Naa? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang, agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadani na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. Anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam ang agpasagi daging kat kay kayat na. Di daam mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Aywan, nakita mo dayay bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag ijay abroad no saan adatalaang. Kasta una ti panangipaspasika day ti mararami da balay da. May samad ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasyang ipupos na, saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag ijay abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rot ti kinapasika da. Unamlan no isuda lang ti adda kabailan lang agparami iti balay. Sapay lako mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook?
Sino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si kamat mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagit nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kasla kikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada. Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita man. Addan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawak kan kamare. Anya lagi din. Talaga ini dumduma met, ti adda at kinapasikat yung agasawa. Nagwapo mo tinda euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang ah. Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, adda pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan, adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbagat. Iso akas tati ko nam. Hanya lakit din. Wangag paison niya. Day dya Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, ang saan mat? Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngam saan magtahulugan mag? Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano abangko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madlang nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia. Iti na minsan ngal daw. Ay una yun. Kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kastaon ay panagpaspasikat da nga uray dala ipost iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki din. Amo ngay lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanayimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una hindi dya Joel. Ay, yak amo, nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan ti naurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na iti pada na a tao. Bayamon bakit? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno.
Asaan na ka ipapasikat dagiti pasikat da? Maminsan pa ya talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagaam kumamad ti asawam. Ah, taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagna ka ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak abroad, makabalay kami. Ken, adama motor me. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton umay alawas nga rodon ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisot to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na. Awisa maamin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitam amom kan amin na nakaroba. Bakit? Wana, kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparim. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad adu tayo. Naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel. Ure asino kadakwada. Awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha? Tapno makita damot ati house and lot aginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tattao, nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, mare. Ibagakan ko na makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat, mare. Isuda nga agasawan tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adala nga miniti panunot yun. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan, mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo, nga may na idumduma na kinapasikat yo. Oray yun lang nga i-post mo di Facebook.
Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan la ang ati house and lot ti ipabless da? Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Ket adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay, balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kani Antiofilia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ta, nagdagaang ti panawan. Adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan nyo. Ay, Panorbora mingga na balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar. Tinaidumduma kinapasikat yaw. Pare. Nakababain talang aro di tabakait. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang doon sabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanda ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta ide. Ay, saan na maulit na bakit? Saan na talaga? Ayuwan lakay. Saan na talaga? Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatak dari iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. At dapay pulda. Ay na. Naglawat aglawlaw da. Ngamdata. Saan ta pa yan nakabaybayad iti loans ta aging gaita. Namin anutan anawarningan. May papan iti manubulan asaan ta nagkulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta Naituyin ti maghanap ta, iti naidumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.